Tariki 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, pamoja na wazalendo tumewasili sasa Kivovo, tukielekea mahali wanaita Poro ya Kalundu. Tayari wa vijana wetu walishaezeka katika jiji la Uvira na wanaanza karibia sasa waanze pambana pamoja na M23. M23 tunaisukuma kutoka Kigongo na sasa tunaelekea Kivovo. Tayari tunaanza pita na wale ambao wako milimani tayari wanaanza teremkia katika jiji la Uvira. Wazalendo wanasema leo katakata vipande vishuke, tutawasili kabisa katika mji wa Uvira na sherehe ya mwaka mpya tutasherekea pamoja, na boda zote zitafunguliwa kutoka Bujumbura ili wakimbizi wapate kurudi kwa haraka. Kwa hiyo wandugu wasikilizaji, mabombe zinaendelea, drone iko angani na wazalendo kabisa wanaendelea kupambana wakisema pamoja na jeshi la serikali ya kwamba leo ni Uvira, na tunaona nguvu za M23 zinazorota kabisa, wanaanza kimbia na tunasikia Kusongo na sehemu zingine mbalimbali hawa wandugu Watusi wanaanza vua mavazi ya kijeshi na kuanza tayari kuvaa mavazi ya raia, na wengine wanaanza zika hata kutupilia silaha zao kwenye mafosse septique ya choo, na tayari tuko na habari zote ambazo zinaanza pitika kwa sasa Kasongo na sehemu zingine mbalimbali. Tunawatangazia kwamba tunawasili kabisa Uvira na mambo yanakuwa sambamba. Tuko saa 10h45 tunaelekea 11h ambao tulifika Kivovo, na hapa tuko tunasema 12h tunaanza kabisa kufikiria kuona Kalundu, na tunasema leo ni tayari. Tunasema na wakaaji wote wa mji wa Uvira, kaeni nyumbani, walio sokoni acheni kila kitu, mkae nyumbani, muache tunaleta ukombozi. Na nyuma yetu Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine Beto anasema ya kwamba ni leo Uvira ipate kukombolewa. Wazalendo wote wazawaza pamoja na jeshi la serikali tunakuja kukomboa mji wa Uvira. Radio Television Ngyokuiko pamoja nanyi bega kwa bega, 5 kwa 5, na habari zote tutawazungumzia jioni. Tutawaletea tena ripoti mzuri. Wanatupa silaha, tuku tunaenda tunaogota silaha kama vile watu wanaogota kalanga njiani. Tunashukuru sana kwa wote wanaendelea kusupport wazalendo na kutuma misaada mbalimbali. Chao.